Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong tre jong ka Shillong Municipal Board ha ka Southrik mentau nailor arzar kat kendai kila hiar le pengkho ye ke jabo jaban bawan to lengba ka wa do ka baya lengba ka them jong ka snong wa ingdo na ka jingther uslap ubajur ha ka arpo artrek unailar mentau snam arzar kat kendai kat adu ba ka kala penslai bat to kala ronglot chadu ki tliu yeng jong ki brio ban pengkho ye ke jabo jaban ki balang ha kene ka wa do ka ba penyeso bat ka wa khra la panon kamru na ka kali pu silom ne ka JCB Urang ba snong jong kasnong wa ingdo uba Ranjit Marbanyang ha ka jekran bat ka Batisi TV ulai thu ba kene ke chiksim khia jong ka Shillong Municipal Board kadai hadien ba ka dor bar snong kala pentep bat yaselok bat ki officer jong kisna trekam ka sarkar jela konthop ru da ka jetrelang jong UMLA bat UMDC ka North Shillong constituency bat ka Maukhar penthor omkhra constituency Respon na kaliang jong ki ke Department of Health nga ake jiro. Mar bakila sim kia na do UMLA ba kondisi ru kai sim kia sha barangkat bat kinong kit kam sinong la bat ngaw ro masong bat kinong funksong ru aju. Ni lo concern nomor ba ni aingo yu bulai bang ismo bam sim don kanun ka jingdo min simbre. La ni ka jing mensa. Ni ka dan tentang jing julot. Ti hadin beda ya pe prohak tinggal peni ki jaka bat ya nyut na kaliang ki polis quarter ru kani ka yang kulit par ko jino kisap tang ni wangila complain mata hadu mataru kidon katang kin man filter dikalakta ka jing sma kidon ki ya ni ki brio ya ni ka school kidon to committee hall kidon to ngila ong siong timetali kidon sana ki kenro ki jauh ka ko yo ban rung ma bring ki drain bar ko untai ko ma filaring mene ki kem ko boy kidon ki tangru ba ki kem dan ka filter tinggal ai complain je kan ni tele si mat ngin haban le chudu ka bor jong si bahalon ngai penbek bangin sale tu ka bor jong bahalon home minister apa je dulu mar ngani ngin musya mar ngamba karkom ka mo ko prime minister la ni kata ka swak bharat tinggal community ba nakaliang ka police ki di bandai si kan sim kin state banyalam ngi paj bat civilian ro teri ngi paj ba ka jing jabok ko long pala nak jing khangi ni ki kimi kinyo tikri ke bom internet mo ngar bari ngi expect ka di balong disiplin ti habaki don kinong pej ngitip baka lang ka department yung police ke bo yaki officer don pej ya kani bintaro no harimat ki siabat ya pos makim tre ka marbenda complain ki pa de junior ki nya kran ni junior mla ba nya kran e kani ka di ka ka jinglong ha ka state dingi ba bod sen ki officer ki maki hakti ya responsibility siabat ya pos makim tre ka tendai menta de nakaliang ka department yang ka municipal dudi ngai ke jiro ki kila sim timely sha kila sim pat menta ki untuk JCB lawan te da ka ji sim khian na CEO ila le la ka ji benta apa pa ka ji sungu i bagi department ki fair ba this time pada nakaliang juki kila le TV menta ki la pun ma kai kani kalau baik namta kawan tu for temporary mo pa kanom jashu to ka ki pun ko marwe hatu ka wa ki wan not ki jabo barkha na plus ujar tingadang ong CEO ko kila bu liter free zone ni ra plus ujar hari ketu kolong tang na pedeng ni syarut part kitu kidukan kitu ki ibar kitu ki hotel ki piniaya nak tu kita piada kejat pios ngau ka jing semua ujit semua jabok semua na ta porslap da piya plus ujar pinlap nak kidukan ni mat masen slap ki pelai ki syabi mat kalat ka jabok par di na por ba sini syak kena ngi sini ki nak song ki bar kimi bar kita man ki korban pen khoi ya ki kompang itu andai hang ni kidan ki beri wan nasaba ki wan kamai ni kim salia mana dai ka por benek kenek la kale ting kentu ki bor badi pe baki di benlek de ting ek community memang kan wan rai ka jingpang ka jing stok kata ka di ka ba ngakwa bat pen pau ni bat ngaken tu mo ya ki officer wat ka department barang ni sifat nak adep lek kin singila IT meta ka di kenduk MDC bat ki officer berkhot kelayarai ban IT director jangka urban development bensim convening meeting ban khot ti nang tu le se kin dan su mo nak water resource ka pollution control board ngabo jikli kile ayu
marangi tinggi mi ngi alamat ikani mana ka por shop ka district council ka shim ya ki kri ban pun ko i bam kra na ka hima melim aga por i balong cm uba pensingan ula le ula bo iki bri hari hadin bula kam don sumu ha ka bor kila jalu ti nong kri ri menta pina pek ngan sapni pi pina chondor pin sai unyut ki skul don to usain thap don to ki pina pek pina sering menta ngan sapni pi to tingi kwa kan ayu ka district council kan Kasim nak hima melim man pun khot kasim ke jingti ka om sirpi bari hari menta pada tansuan koi ka isi ka ibalik isi ke bari mungkin tidak syuk bentuk dia kam judong lagi sencara kadar mata kam no maka deh ka state government ka deh ka council kanu kini pun continue ka kanu ka good work kini pun continue kata ka deh ka jing snow jing aku nong song snow bat kum orang ba song jago bersang lain do ni so khai kan te hoi nak perlu di kita kilawan pun khot ka municipal ka sim hari kan ni kalong short term solution. Hari mentang ngingi kuat syarikat ka government bahkan PKK long term solution ke kinai. Ngingi kumki pai ba ngi demand. Ngi lajet ke government ke pai. Mende mesti pai tang yu do yong. Tang yu do yong keren pai ku bodap tong do yong. Mendon isu banyak keren nam ka bahaka men yu pai ba. Te kamlong ding ke sencar kada. Pai yu luk lak kan boleh pai tagi het spa ka tu kan ngot. Jadi ban pai ya ki baduk bosok. Kita kini ke banganga kentu bagi bos sarkar hoi ngakren dak jing sokya dak jing so bitar dak jing so jingkit khle tingi semua pangidi banyak trilang tila dak kimle pada ya kamru kamut ngingi sosi ka baningkong ka ba arpat ngin hapsim pada kilat senjam dak wipat hakaba kinau wikmat jingi UMLA baru MC ngangit scam bakin hap bantre ka bala bensyat haki ba sire ka jikit ba kilat sim si saya ka jikit rohani ka pot tenang ni skmat na semua bakidi bende Nagaliang kasinong ngipani ni ka parking. Nado ki por women shwa. Ngipani ni parking nagadaw ba kini ki yin kilong riat. Dari kumno ban sna bat kumno ban le ya ka kambat ka dei haki engineer ngamla ban kumno mengecu interfere ki. Tene ka jarkhat ba hari masyarakat ni kawan kan. Tene ka min hi ka dei ka tai nakta. Nomor beri pipe lum survey pipe ni yodo kawan lu pakai tim sosok. Ka dei bar khoi hum sosok. Ki brek lu ki jabo jaban nado them yo molong them metor kina kibun kinalan tu kiwan lut hang ni terus ujar pun kiliang kiwan lut hang ni kini benda pek ada dan menunu basong kuatan ki balik ka kini benda pek dan nu ke jing kalak pun sistem ni ki ngaso ke dikata di bandon mun la ngimban ke disiplin de ka ba ya kinong song dingin ke kerpat kumju mar haji sana kadang song dingin lingi apa kiba ni blok sentit ki dan kilakit siang ni tang sulap buat ni dah pek ru don em ni dah pek don em ki bomni thanyut ru ni question ki sinu hi barat nyut Nilai hadu kata nak kalian kasih orang. Nilai hadu kata. Telah laki beri kila tu tentang menalik. Hari kami kita harus ngiabu pada ki blok sentif dan ki marjan marpa ki wan komplit ki sengai. Mabring ngim to disclose pada ka identiti joki ban tre ka kampat. Tingi yo ban khat ban persutu pat ki ki. Kim dei ban le.